Da li ste znali da samo 1% Amerikanaca živi u centralnom delu Sjedinjenih država? Kada zamislimo liniju koja se pruža od Severne Dakote do Teksasa, otkrivamo neverovatan podatak. 80% stanovništva živi istočno od te linije, a samo 20% zapadno. Ali ono što je još šokantnije jeste ogroman prostor u srcu zemlje, površine veće od Kalifornije, ima jedva 3 miliona stanovnika, otprilike koliko i Jamajka. Zašto je to tako? Odgovor se krije u istoriji i geografiji. Prvobitne kolonije su se razvijale na istočnoj obali, a iako je srednji zapad idealan za poljoprivredu, širenje stanovništva ga je zaobišlo. Ključni faktor za to jeste klima. Stenovite planine stvaraju takozvani efekat senke kiše. Vlažni vazduh s Pacifika gubi vlagu pre nego što stigne do velikih ravnica, ostavljajući centralni deo zemlje suv i surov. Ograničene ekonomske mogućnosti, klimatski izazovi i istorijski obrasci naseljavanja oblikovali su ovu demografsku prazninu. I dok je ovo područje srce američke poljoprivrede, njegov puni potencijal u smislu naseljenosti i dalje čeka svoje vreme.